Kia o dumedisa momamedi pasekeng ena re lentsweng la bone lentse le mahareng leo mongodi Matheu le Mareka e leng bona ka bobedi ba ngolang lentswe lena. Matheu ha ngola lentswe lena o lenka a le hula motsong wa Pesaleme ya 22 e ngotsweng ka Seheberu. Mareka o hula lentswe lena a le lata puong le polelong ya Searamaike. Mme Matheu o ngola a tlisa phethahalo ya seporofeto sa testamente ya kgale. Mme Bibele re ha o batlile ho ba hora ya botshelela lefifi la e ba teng lefatsheng lohle ho fihlela hora ya boroba mono le mong. Lefifi la etsa mohlolo, lefifi la aparela lefatshe e le motsheare harampa ya motsheare. Lefifi lena ke lefifi la mohlolo le sa tshwaneng le eclipse jwalo ka ha ditsebi le bahlalifi ba lekanya. Empa lefifi lena ke lefifi le rometsweng ke lehodimo leo moprofeta Joel a itseng letsatsi le tla fetoha lefifi leo moprofeta Amosi a itseng ke tla diketsa letsatsi motsheare wa moholo mme lefifi ke le hlahise nyene. Mane ya kgapeta momamedi lefifi la mofuta wona le ile la aparela lefatshe ka matsatsi a mararo. Mme pele e kgapeta e lokolla Israele bokgobeng, pele konyana e senang sekodu e hlatsela Israele ho tswa lefifi la e ba teng. Mona mo re leng teng Calvary dihora di tharo pele konyana e tlosang dibe tsa lefatshe e tla hlatswa ya ba lefifi le aparela lefatshe. Lefifi lena momamedi le tla ka mora mantswe a mararo a pele a tobaneng le batho. Mme lefifi lena le lekanya thohako le kahlolo bakeng sa bokgopo le dibe tsa rona. Dibe tsa rona tsa etsa lebota bakeng tsa Modimo Ntate le Modimo Mora. Mme jwalo ka moapostola Paulos a etsa thohako bakeng sa rona, a nka thohako ya rona jwalo ka ho ngodilwe hotho hore a kwe mang le mang ya feilweng sefateng a fetoha sebe a sa etsa sebe, mme a meketsa ka lentswe le leholo Eloi Eloi lama sabachthani. Ha o fetolwa Modimo wa ka o ntlohelletseng. Tlhaho momamedi ya kena tshiamo letsatsi la ipata la ske la batla ho bona monga lona ya mahlomoleng. Momamedi lefatshe la sitwa ho nka bohato ba leoto ba Jesu a leketla dipakeng tsa lehodimo le lefatshe. Lehodimo le lona la kgaola dikgokahanyo pakeng tsa lehodimo la Jesu le lefatshe la hae. Mme wa meketsa hore Modimo wa ka o ntlohelletse. Lentswe lena momamedi ke lentswe la mahlomola le nang le tshepo ho Modimo. Modimo wa ka lentswe lena le bontsha hore ya tlohelletsweng o na le dikamano le Modimo wa hae. Mme hare Modimo wa ka o bontsha tshepo le
thaphetho e re le haeba o nkueletse nna nkeke ka o tlohella le haeba e ka go suthile nna nkeke ka sutha wena momamedi na modimo a ka lahla modimo na modimo a ka fualla modimo na Jesu le ha ile modimo mora e ne ile mosebeletsi ke ka o Johane a reng mohlanka ha moholo ho morena wa hae le ngosa le legolo ho ya le rumileng re kopana le wena pasekeng yena mohlomong le wena o ka ga makakabetsi ba o fualetse ba o tloeletse ba o nyatsitse ba o kheletse ka thoko ke nako ya o etsa thapelo ya lentswe le nang le potso modimo wa ka o ntloelletseng na modimo momamedi a ka o tloella hobane yena o itse nkeke ka o lahla nkeke ka o tloella ka baka leo Jehova ke mothusi wa ka motho a ka nketsang e ka nna ba lefifi la COVID-19 le la o aparela e ka nna ba lefifi la lefu le la o aparela empa sefapano sena se a re hopotsa hore ha qeta hore modimo wa ka lesela la tempele la gaua ka lehare le fambahala ledi access ya o bua le modimo ntate le wena o buletse phatlalatsa a keke a o lahla a keke a o tlohella modimo wa ka o ntlohelletseng ka Kriste morena amen.